Letona la mehleng la temo provinseng ya Free State Mosebenzizwane le baqosuwa mmoho le yena ba 15 ba hlahelletse ha kgutshwane kgotla. Baqosuwa ba bang ba kenyeletsa Kgotlatsnekelo, Ronika Ragavan le khampani tse ding tse ngatanyana. Ho busetswa morao ha nyewe ya bona ho tswalwa ke tiehiso ya tokomane tse salletseng morao tsa ba bang ba baqosuwa. Tokomane tsena ntse di tlameha ho nehelwa NPA pele taba ena e boela kgotla. NPA yona e re e malalalaotswe. It's now for the defense to then consult with their clients, possibly get some form of response in terms of the documents that we've put to them, familiarize themselves with the contents therein, decide are they going to plead guilty, decide are they going to plead not guilty, and then a determination will then take place. For us, it's out of our hands currently. Baqosuwa ba tobane le qoso e nngwe ya tlatsetso ya ho hatikela molao wa taolo ya matlole a mmuso. Diqoso kgahlano le khampani ya Estina di ile tsa nyahlatswa nakong ya ho feta. Mothating ona khampani eo e mohatong wa ho tjhona. Ka Pherekgong wa hola, mmuso wa Free State o ile wa qetella o nehetse projeke ena ho beng ba yona ba loketseng. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein.